شوپینرên me hêja li her derî de baş. Niha dema pêşkêşkirina bultena demjimêr yeke ferm û girngtirîn senûca. Amîd Mihemed Recep serkirdeyê giştiyê leşkerên roj gereka meydanî li hin xalên leşkerê roj encam da û seredana hêzên pêşmerge di sengeran dekir. Welatê Amerîka wekû yekem gav cudakirina PYD ji PKK biryara Qendîlê derbarê kişandina serkirdeyê giştiyê çekdarên Qesedê ji bo Qendîlê red kir. Lê gundewarê Helebê encama teqîna bombeyekê de sê welatiyên Kurd birîndar bûn. Dem baş. Amîd Mihemed Recep serkirdeyê giştiyê leşkerê roj doh di gereka meydanî de li hin xalên leşkerê roj encam da û seredana hêzên pêşmerge di sengeran dekir. Amîd Mihemed Recep her wiha di gera xwe ya meydanî de seredana mihwera Zmar Ên Ewês li wayê duwem kir. Serbarî hin xalên din û destxweşî li kar û berdewamiya amadebaşiya her pêşmergeyekî roj di sengeran de bo parastina xaka Kurdistanê kir. Serkirdeyê giştiyê leşkerê roj bi germahî ji aliyê pêşmergeyan ve hata pêşwazîkirin û ew seredan bûceyê kêfxweşiya hêzên pêşmerge. Welatê Amerîka wekû yekem gav ji bo cudakirina PYD ji PKK biryara Qendîlê derbarê kişandina serkirdeyê giştiyê çekdarên Qesedê ji bo Qendîlê red kir. Ew jî wekû peyamekê ji Qendîlê re ku divê peywendiyên xwe bi PYD û Qesedê re bibire. Cudakirina PYD û Qesedê ji PKK plana Amerîkaya ku niha li ser mêzê li dar e. Ji dernetayîbet ji arkere eşkere kirin ku Şahîn Çîlo serkirdeyê giştiyê çekdarên Sûryaya Dîmokratîk e ku bêhteriya wan bi ser PYD vene. Ji alî Qendîlê ve hatiye xwestin ta ku bi xuleke dubara perwerdeyê derbas bibe. Ji deran eşkere kirin ku Amerîka xwesta Qendîlê red kiriye û nehiştiye ku Şahîn Çîlo biçe Qendîlê û ew yekem gav e berev proja Amerîkaya pêşerojê. Divê derbarê de Ebdülkerîm Mîranî endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya komînt heye. Amerîka dixwaze PYD ji Qendîlê qut bike ku ev hicet destê tirka de nemîne ku wekî çawa ku tirik hatiye Efrînê hewsa bête Rojhilatê Ferîdjî. Ême bi qenaetê me bi baweriyê me heger Amerîka bixwaze dikare tiştekî wesa bike. Erê li ser heman mijarê malpera Rûda û belav kiriye ku her yek ji Amerîka û Brîtanya û Ferensa daxwaz ji PYD kirine ta ku ji PKK cuda bibe. Li gorî malpera Rûda û şandeke Amerîkî Ferensî di demaborî de seredana girêsipî kirin û daxwaz ji PYD kiribûn ku peywendiya xwe bi Qendîlê re bibirin. Paş re şandeke Brîtanî seredana Qamşo kirin û heman daxwaz ji PYD kiribûn. Pêşkêşkirina Amerîka ji xelata 12 milyon dolarê Amerîkî beramber naskirina cihê serkirdeyên PKK mezintirîn belgeye. Li gorî çavdêrên siyasî ku Amerîka wê PYD ji PKK cuda bike. Li gorî malpera Rûda wê li ser zarê endamekî çekdarên Qesedê ku ragihandina Partiya Sûriya ya Mustaqbel li Reqayê planek Amerîkî bû ku sloganên Umeya Dîmokratîk bêne xwarê û rûweke nû li gor siyaset û stratejiyeta nû pêşkêşî hêzên herêmî bike. Li kampa Qoştepeya navenda çareserkirina nexweşiya sil pêşwaziya nexweşan û çareserkirina dermanan bê beramber dide nexweşan. Li kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê navenda çareserkirina nexweşiya jana zirav angosil ya ser Wezareta Tenduristiyê li Herêma Kurdistanê ve dest bi pêşwaziya nexweşên sil kiriye û dê çareserkirin û dermanan bê beramber pêşkêşî nexweşan bike. Wezareta Tenduristiyê li Herêma Kurdistanê beşê tenduristiya Hewlêrê navenda çareserkirina nexweşiya sil bi hemahangî li gel rêveberiya kampa Qoştepe û nexweşxaneya wê ragihand ku ew ê her du rojên sêşem û pêşemê ji demjimêr 2:30 sibehê pêşwaziya nexweşan bike û dermanan bê beramber pêşkêşî nexweşan bike. Li gorî vexwendina dezgaha xêrxwaziya Barzanî ku kampê birêve de belav kiriye kesên ku gumana wan jî ji nexweşiyê dikin dikarin seredana nexweşiya kampê bikin û navê xwe tomar bikin da ku bizîşkên pispor wan bibînin werin taqîkirin. Xwejehiya kampa dareşkiran ya yekîtiya xwendevan û ciwanan Demokratî Kurdistanê Rojava xuleke zimanê îngilîzî ji xwendekarên polanihan amadeyî re birêkxistin kir. Li gorî ku xwecehiya kampa dareşkiran ya yekîtiya xwendevan û ciwanan Demokratî Kurdistanê Rojava di ropela xwe de belav kiriye
خولج علی مامۆستا دلدا رمضان و تێ پێشکەشکردن لە گۆری ڕێبازا خۆدنێ یا پۆلێ نەهانە لە دبستانێ هەروەها خۆل ژێ ڕۆژا دوشەمێ دوازدەیە vê mehêve dest pêkiriya û ji rojên yekşem ta pêşemê rojane dem ji bêr dihê sibihê ji kuran re û yazdehê nîv rojê qaçan re lêxistina kuraw ya li kampa dareşkiran têdayîn hîn jî xwendekar dikarin tevlî xolê bibin. فؤاد علیکو اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کرد سوریه راگهاند کو ترکیه بهتر جه هفته سالیه هفپیمانی امریکا یو چکدارن پیده اجنداین امریکا لدیجی داعش جیبیجی دکن لو ما امریکا دخوازه کشان چاره سر بکا بیکو هر دو آلیان جدس بده. اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کرد سوریه درباری آرمانجکرنا دورین کردی لهرمن جزیره و کوبانه دبیجه امریکانا خوازه تهف پیمان خوژی دست بده. جبر و یکی هودی ده هف سنگید نابر آوانده پیدا بکه و دل همو هف پیمان خرازی بکه. فؤاد علیکو اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کرد سوریه راگهانده که ترکیه با بهتر جه هفته سالی هف پیمان امریکای و چکدارن پیده اجندین امریکا لدیجی داعش جیب جید که. لما امریکا دو خوازه کشیان چاره سر بکه بیکو هر دو آلیان جدس بده. اروا علیکو گوجی گودی دامان هاده امریکا هولده ده باوری ترکیه بینه که امریکا و پیده جه پکه جدا بکه. لترکیه رجده لسر نرینا خواه دبیجه که اوی تباهی نافچهان جه چکدارن پیده پاک بکه. و درباری مانا امریکا لسوریه بوده ما 3 ماهان اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کرد لسوریه گود جدما کوره و برین دوستیا روشالاتانا وینو سوریه به تایبتی دی اداره ترامپ ده هاتنه گوهرتن و مارک پومبیو بو وزیر درویه امریکا سیاست و نقشره امریکا جبو دوری هاته گوهرتن. و وکه نقشره نوی امریکا تخویا کرن کو امریکا و بو دمکه درش دی سوریه ده بمینه و به اسانی جی سوریه در ناکه و بتایبتی حتی چکدار میلیسیات سر به ایران و لسوریه هنه. فؤاد علیکو گوجی که امریکا دی دمانه هاده تعامل الگل رژیم اسد ناکه و امریکا پیمان دایه که او بجداری دوباره آواکرنا سوریه دناکه حتی که حکومت کنون و آواکرن و افچند واته یامان امریکا بو دمکه درش دی سوریه ده ده. درباره دوزا کردی فؤاد علیکو گود دی دمانه هاده دوزا کردی بو بشکی سرکه دی چاره سریا کریزا سوریه ده هروها بو جه گرنگیه لجم امریکا و روسیه و یکیتیا اوروپا او هر سی آلی تکز دکن کو چاره سریا کریزا سوریه به چاره سریا دوزا کردی نایه کرن. علی کورونهی خسر و چنده و گود کوراس دوزا کردی بو جه گرنگیه لجم امریکا و روسیه و یکیتیا اوروپا هروها بو بشک سرکه جه چاره سریا کریزا سوریه لی اگر هیا کو چاره سری جه دوزا کردی ند آسته پیویز دبا و نلگوری داخوازنگلی کرد به. علیکو بردوامی بگوتنا خدا و گوت به آلیکاریا جواکان دولتی چاره سریه که نرینی جه دوزا کردی و وره کرن او الگوری دا خوازنگلی کرد به. درباری پیش روزا نافچین کردی لهرمن جزیره و کوبانه اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کرد لسوریه گوت کو نافچین کردی دو قوناغه که هستیار ده درباز ده دازانین کو زحمت امریکا ری بده ترکیه درباسی هرمن جزیره و کوبانه ببه. لی گندواری حلبید انجام تقینا بومبه که ده 3 ولاتین کرد بریندار بون. یه در نخواجهیج حلب بلاف کرن کود انجام تقینا بومبه که جشون ماین شرده لدور شهبای لگندواری حلبه 2000 کو جوانکی کرد بریندار بون. لگوری همانجه دارن دماکو هر 2000 که بناوه مدیوان عماد یه 8 سالی و عبدوبکر یه 11 سالی لباجارو که احرس یه سر بدور شهبا و دلیستن بومبه بوان ده تقیه یو هر 2000 کو جوانکی دنجی بناوه یوسف یاسین خلیل یه 24 سالی لجهه تقین بریندار بونو بون خوشخانه دوره هاتن و گوستن. گودار و شوپینرین ریباز بری کو امبلتانا خواه بداوی بینن دوباره می سرنوچان بینه بیراوه. عمید محمد رجب سرکرده گشتیه لشکر روژ گرک میدایلی هن خالین لشکر روژ انجام داو سردانا هزین پیشمرگرد سنگران دکر. ولات امریکا و کوی گم گاف جدا کرنا پیده جی پککی بریارا قندیل درباره کشاندنا سرکرده گشتیه چکدارین قصدش بو قندیل رد کرد. لیکن دواری حلبیت انجام تقینا بومبه که ده 3 ولاتین کرد بریندار بون. و تنها دمجمیر یک بداوی هات هشاد بختور بد.